Has vist, Virgulino ven de recebre un comando per fa pareis un dragon. E un polit dragon tout vert. E per lo fa pareis, cal 115 desens de centilitres d'arom de perlempempen. 115 desens. Così Virgulino va fa per mesurar co. Crezi que tu sabes, nu? Alors, te soubenes? 115 desens es 11,5. Et 11,5 es entre 11 et 12. Et va qui? 115 desens de centilitres es 11,5 centilitres. E ara, li cal ajustar 4,5 centilitres de jus de piment pel fioc, 6,3 centilitres de jus de caulet per la culu e 15,4 centilitres de jus de flor per tout ce que manca. Budu, così Virgulino va saber tornar a mettre las bones etiquettes sus bon flascon e passa engana dins a formula. 4 es 4 unitats 0 desens, alors que 4,5 es 4 unitats 5 desens. Donc, 4,5 es plus bel que 4. Et per 6,3 centilitres et 13,6 centilitres de jus de caulet. 6,3 centilitres 6 unitats et 13 desens, alors que 3,6 centilitres 13 unitats et 6 desens. 6 es plus bel que 3. Donc, 6,3, un tia 6 unitats, es plus bel que 3,6, un tia solomen 13 unitats. Alors, Virgulino, la quino d'aqueles dues quantitats és la mai bella. 15,4 és 15 unitats e 4 desens. E 14,25 és 14 unitats e 25 centens. Se l'on compara les partides entieros, 15,4 és plus bel que 14,25. Como 15 és plus bel que 14, 15,4 és plus bel que 14,25. E ara podem aplicar la formula. Ups, hi aveleu un pau trop de piment, nu? E lo dragó pica un pau.